Ampa anapei yadawasi. Oh onyame yadawasi. Takamedia fusan wo yemuna mo jagi kanu wi. Yadawasi owura yadawasi o kawara wo fafu yadawasi. Yuda mo jata yadawasi na penso. Ahome da so yemu yi yene yetiefuo yi na dawase. Papa de ye kan sa na pebe di hene. Ana pebe di hene o. Otiefu tie o. Jesus. Be shayenden. Wasa mesiesie yen. E wo Jesus Christ din mo. Na dia ka wo no madura wuo. Dia onia ni da so no. Ebene so na so dwedi achi no. Wonye de da so. Yere wase. E wo Jesus Christ din mo. Amen. Amen. Mozanyi so amen ba ko bio. Amen. Ese pa ba ko. Amen. Emre no soa. Na so. Emre no soa. Na so. Emre no soa. Na so. Obi mra so ama no. Amen. Mesi obi ne mre aso ama. Amen. Ebi awo a utie yen bia no. Emre no soa na so dwumedie e na utie yen e wo Adom 106.3. Guys say ye live on Facebook and so o call Facebook abefu ntinta kese no so a obo Adom 106.3 a obehu yen e wo ho live enim se bebrena ahyase a wo hwe yen da part esi edu nyame inshira nso nyame inshira George
Fiawu de bia wo hweye nyame enkoso nhyira. Also good morning great people. George Fiawu is watching you live from Amsterdam. Nyame nhyira George. Nyame nkan ho no man ahoden and also ma Isaac Bafo Janso kan ye ho a ohweye live. Emre no so a na so. Yes, I nchia kese pa ma Bishop Dr. Yao Owusu ansa papa nyame nhyira se o ma ye kwan Emma itumidi sa ejumedi ebro. Midin de Osofo Kwadwo sa ebosu mijine mu ama Osofo Charles K. Adam Dakwa. Doctor ensoso etie pa nyame onhyamo team na aka nyina de wo ha ye di dwumadi ebra mu kase. Anope ye no wo che nyame asem tiawa. Yesin gina asem no anso se emre no so anaso. Emre no so naso. Emre no so naso. Emre no so naso. Ye be ya kenkan sem no na fi ya hwe apensen asem no mu kakra. Ecclesiastes chapter 9 verse 11 to 15. Ecclesiastes 9 11 to 15. Baba fire. Ye hu ya kenkan asem no wo osenkafo eti kron chichemu duba kokosi dunu. Misani mi hu owi asese. Enya ahoharefo de nimrik etuo na enye nomarima de ni okun. Misani mi hu no owi asese enye ahoharefo ne de otumrika na enye nomarima de ni okun na enye enyansafo de ni eduane na enye ihunumufo de ni ahunya na enye nimdifo de ni enimonyam na ebre ni nkrabia to won nyina ensu onipa bi nim ne bre sempata a woyi wonsuo woyi won asaw bonemu ne enoma a woyi won fidie mu no Sara na woyi inipa ma brebone a eto won mpofiri mu no mu. Enso saa nyansa yi na mehunu no owiase. Na eso wo meni so. Krokitu ebi wo ho na mmerima kakra bi na ewo mu. Na ohinkase bi ba ho betwa ho hyiae. Na ototo ho abantentene akese. Na wohunu emu mmerima hie ni nyansafu bi. Na odini nyansa no jikro no enso obiara anka onipa hiani no fa 16 no so ena me se nyansa yesini meniye na nso wobu ohiani nyansa enimtia na ne nsem no wonte erade asemini nase enkerade Ecclesiastes chapter 9 verse 11 yede akwa 16. Again I saw under the sun, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge. But time and chance happen to them all. For man does not know his time, like fish that are taken in an evil net, and like birds that are caught in a snare. So the children of man are snared at an evil time, when it suddenly falls upon them. I have also seen this example of wisdom under the sun, and it seems great to me. There was a little city with few men in it, and a great king came against it and besieged it, building great siege works against it. But there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Yet no one remembered that poor man. But I say that wisdom is better than might, though the poor man's wisdom is despised and his words are not heard. The word of God. Thanks be to God. Odo fo asema ye de bra woni yesemre no so anaso. Na wo se hu womre. We hu womre a ye do be ye hanam. We hu womre a nia ye wodia no untumi ni so. We hu womre a ohaw ne amane etumi beto.
but nya wonim ne mmere no de Bible no me yeti ase se wotumi fam kɔ orofo anope ye ne wo kyesa nyame asem ti awei na ya bompa ya ma ɔman Ghana ye pese ya dwen kɔso se enche abatoɔ no eduru so na wo se nyina se temamufoɔ no ye ma ya dwen kɔso se yen ya anye ne yi a obi ntumi meye ma yen se yen ya anye ne yi a obi ntumi emeye ma yen na osenkafoe akari niema ene ode nani atofom na Bible say ohunu wo ewia wei asese eniema bi wo so wo bosoma enyansafo efa na nunu wodi ho nkomo ne meja ma apafo wo ha kakra na yebubu asem ni mu apensempensemu na yegina no so akasa jedi se nyame ene obekasa ba bia wo bia nyame nhyira no nhyira bio yo papa bedase ifasa kwanja wesu chia meyere ne birthday nyame nhyira no otie ne den so for ne siname kase papa na wo kase se nipa ne mbra o memre insign ne ho ohwa asem yi a na osenkafo no o kire yen se o se nanso nipa nim ne bre nti ete se empata ye yi won asew boni mu onim se asew no ba bachi no baby onam wonsum mu onim ne bre onim baby onam nti onim se asew no e ba be fa no na ne ba ne ho so no na asew no afa no ese se a Christopher ye hu mbre o kan kwa chi na o ka bibi se time and chance embre ani akwanya se mbre ne ba na wunya akwanya na wamfa nya biribi a esan ho kɔ ese esan ho kɔ a ebe ye din se obutume epagya ewa brabo mu Israel fo onyankopɔn de wontu kwan fihye bebre ebre so ya onyame gye o mafi enkoasu mu no wo mani ama o ho so nti mfirodo a onyame hye se wo medi no o mani ama o ho so ehu wo mo mbre nti epa ho twam bebre abusua ebia utie yen anapei ohiani de nim tie mu agye oman no na so san se oyo hiani nti ya ntene nka ne bredu ye na oye bibi ema oman no oni sikenti ya nkai no abusua se obre so na se o fa bibi mu a number 1 se o hu bra asoma no se den bre na asoma me ede na muntu ene nyamisi mintu ebre ne beso ba wanya butai bi wo bre ni mu a obema bre no esan ho akọ anapei mimpa bo ne se obi bia wo tie yen se ya ware bre na aso se Yesu ku ko bi bre na aso se bibia onyame di ato akoma se bre ni ense utua na mo no enya kwadwere wo ho tua na mo ebise Israel fo no bra fellow town so a omukodu pukokọ no ho no omugina ho na wo mu wiwi na wo mbra so se wo tua na mo na wo fa nsuo no mu wo de gidi efem na nyame bie kwa ma wo no no omugina ho onte se nyame ka kire wo se ka kire Israel se wo mu nsim enti bra wo mu ye se wo bra so a wo tu wo na asim no ana pukokọ no mu bie ye wo bre so a e se wo tua na mo na nyame ehye wo nyam famedase nyame enhyira umbre no so usu anamon na nyame nso ehye ne ho anuonyam besi obehunu ye live on Facebook Adom 106.3 yewura yenua yebribia obo adwuma nkasa ayuwa 05 ono na daroma ena yewo live yi nyame onhyira pa so for you nyame nhyira o se yebre no so na se yentu anamon a yebre no so na se yentu anamon a yentumi enya ne yewose yenya na oka asem bi wo ho baba so was it again I say I saw under the sun the race is not to the swift nor the battle to the strong nor bread to the wise nor riches to the intelligent nor favor to those with knowledge
but time and chance. Twin wa Canada was say mre ne dey. E bre ne nkrabia. Ene nkrabia e da ho mo bia. Papa 11 no. Kasa ho. O say me san me hunu owiase se enyo ho harefo ne die otumrika. Enye ho harefo ene ne otumrika. Election enye ne no ho ha no ene oba weni o. David. Enye ne ho ha no ba weni. Enye ho harefo ene otum. Eno crowd me nko no bia kasa me politics but trese enyuma pa no so tumi kasa eno ye no kre but enye o harofo nso ena enye nia owo bi what you say bobone ma wo kan wo ho no na ye hwe verse 11 no titiri me san mi hu wiase se enye onwohanfo ne de otu amerikatu na enye nomeri man ne de okun na enye enyansafo de ne eduane na enye ehunumufo de ne ahunya na enye nimdifo de ne animunyam na ebre ene nkrabia to won nyina ne trese wo nyansa se dai na se wo ehu wo mre a wade pa ebetwemu akọ se wo nyansa se de wo ahoden se de na wo ehu wo mre a adepa bi a wo se ba wo nchen no ebetwemu akọ se wo mrika wo speed na se wo ehu wo mre a still obi a oni speed obetwa ho akọ fa ne pa o kan sem bi a kire yen about timing any sen ye wo se onipa ohunu ne mre na ote emre ase ne ohunu sen ye ode mre be nante e wo wiase enye sa eniema bebre be fa yase talking about the opportunity me de pass mesia kan Bishop Dr. Yawusu and Sunday book no ho because he's talking about maximizing opportunities. Maximize the opportunities bebre wo ho a eba emre no ba ye hunu se yemre ni was here take your opportunity e de maximize ade no na sadi in fact me kan fu book no se wunya book no bia bo ho modern pass obetobi Bishop Dr. Yawusu answer a book no bo ho modern pass obetobi because a book a twen ya adwinsi so se emre hu hia emre kitwe biara obenya no little opportunity obenya no make good of it. Yeah. Make good of it. We are speaking to politicians, we are speaking to everybody. Ye kasa kire nipa bebre say emre kakra bi obenya no wo sabri no wenya wote aban so sabri a wenya wo ye MP sabri no wenya wo ye president sabri no wenya wo na wo aban mu den na wo de ye wo bre no so nso a ebeso wo beko my young come from baby and son mama because a baby person call ya the car be 3 months and I know much church assault and our baby I know opposition kasai and then now baby so swaba or no so the same thing. If you don't we learn that our time is going. It's yeah. Say ya bre asu. See every aso. Oba mi jo ano. Aban bi so ba ya. Wo wie na djuma o ko no na fe no ma contract. Yes. And aban bi ba say enya djuma. The same thing. And aban bi so wuti so a ono so acha say Ghana for we are not I don't want to say we are not learning wisdom, but okabiri bi wo ho say o say ye nimnyansa na ye hunu mre a. Enu ti na emre bi atwemu osofo pani bi sa ase na nyansafo no ewe he. Enyansafo no we 11 papa niema obubo so no awie no na okebibi se wo nyina ebre ene nkrabia atu wo nyina so wo abamu so wo position so fe na obasa wo ye bribi so wo sika so wo ni sika so wo nimide so wo ni nimide embre ne nkrabia and this embre no so na want to use that opportunity and yet say we ye na say bring twemu a afina na wo baka say o ka mi hu yanka enti embre a ye wo mi as a supportation meeting ho ase say embre ye ni nka so embre ne nka bia na be dey and na be kire ye nka so ye de ba ya safu mu mpa obi nya post kakra awo ya safu mu
asɔfoɔ mu katkisifoɔ mu asafompanimfoɔ mu onya post ɔsi elders ɔsi minister nye presbytery bishops so far as me senior presbytery no we say no but na ye wie fi say emre ye ninka so said ya ebi mo afi so kɔ a wo mo betra bench no the same thing beto wo so a wo betra bench na ɛhɔ no ebra wo behwe so betumi atena bench no wo nyae no ɛde na wo de ye Papa don't like or preaching now or say no one rules forever. Of course. No one rules forever. No one. I damn it. And just and I also what baby. Every me best one man. When we cry, baby you will feel. So 1 2 or more. Why bring best one by you? I'm ye you free. Yamisham Eunice Tremensa or here from Massachusetts. Nyame unsharp Gifty Baden or say God bless you all. Olivia Hoffman Munina Moheye. Yenim say Nyame Ekoso Ayemuye Yakumi watching us from Amsterdam. Also God richly bless you. Bob richly na Maku Gifty Abuku also say Oheye from Eje Kwaju. Enya Massachusetts ne Amsterdam nko Eje Kwaju for so ehweye Eje Kwaju for so ehweye nyame enshira munyina George Udro Yenchi also here from Ekrupon nyame enshira Osikobas. I love the message. God richly bless you. Nana ya boatema munyina nyame enshira mo. Yes, then na ye kan was asemi ho say ose emre ene nkrabia papa emre ene nkrabia kan ho ha oba ya safu mu a sengi mafo wondu bi I name the power see emeleni ho ma wo emelenya wote ya emeredi adandan inti hwe omresu ye akona se mu efiba adi biara wo ne mbele osenkafu no se onyame wa hihye pepe inti hwe omresu ye onua nafa ye adipa ye to nwum we ne bia ye to na yesa so ye fanya dwuma osi ade bia wo ne mere osenkafo no si onyame ahihye ne pepe ebre no so a na aso se di pepe bre so a na aso papa obi aware kura bre be so na wi afi se e se oware obi na yare sabre ebe so esan se onim se ebra so se onye na yare senti no da so ti ho because Yesu ebisa onifreni ni se Batimi say eden na wo pese meye den meye mawo na Batimi so gira ho afi no obama story ni bra so no ni bra so say ye sare yare no o say na everade na say obofo no be hu nsuo no na say meye se me kope na we yes na no be o say David eden na wo pese meye mawo odofo anape wutie yen obre aso say everade epejawo obre aso say adwuma no mu uhu se ebre esei mu ene nyame ne bibia eden ahya wonsa ese se wo ye bibi ewa apan ne mu wo ye bibi ewa asor ne mu ye do akoto asor no mfinan mfimienu so osofo obra so ene ye do akosa asor yi mu eden ena wo ye eden ena wo ye ebre ye ninka so osi embre sa wonya wo siesie wonya wo prepra wonya wo ahiafo asikafo omu nyina no ebre ene nkrabia ene atubia ebre ene nkrabia atubia so obi hu se ebre we mu ena nyame afra mi se menye bribi ema no etwem a na etwem beda se papa jeda wase opoku eje Raymond ohweyen from Kumasi nyame onhyiram Jabes Budu ono so hweyen from Mankasim nyame onhyiram pa pacho ubehu yen live ewo Adom 106.3 Adom 106.3 FM ewo Facebook yenuaba na nekua boaten ono so hweyen live from Canada nyame onhyiram pa ose ekrobi na ekrokitwa ema odefo sikeni ohodenfo ohimbi ebe sori ti akoro no na abrantie bi wo mu a oye hie ni so ni nyansa nti otumi di ji koro no then ye ka fe nyansa ene sa abrem. We are talking about the election period. Pese ye ka ho asem kakra pa wo nyansa de ayade ehu hia pa
Jeremiah can say me say Ewurade asem na wapoe na nyansa ben na wo na je say nyansa na nkasa eni nyame asem Psalm 32 verse 8 I the Lord will teach you, direct you, show you the way where you should go. Ekwan ben so na nyame be fa so a kire na asem suemu usua nyame asem a ema wo nyansa usua nyame asem a ema wo nimde ese ya na ye ka say esrufie nyansa na school nyansa but wo penyansa ewo nyame asem enti obi a ode ne ho to nyame so bia no so woni hwe kura na o wade bia obi na no a utimi say say ne pe on kasa kwa na ebre ne mbre ya ye nkra be ye ken se nyame bre so ma na obewu se ode sesan bi so ayeden abata ni pa no abrabo yes and memory nipa bebri ayeden because of sika ani ahonya edienti ene oba akodi obi achi ene akase ya bone pa na ode aba abese enioma o kan 18 na o say wisdom is better than weapons of war enye nyansa yesi akode nyansa yesi akode de ene tese akode a yede ko enti sa wo bibia wo yisu wadwen a baby a wo pese wuduru no wo be de wo beduru enti nyansa no yenton ene gudwa so ene wakase wo kwa akotobi de anyame de odi amawo o mo wo yisu nyame a ta nyansa ni nyina na odi amawo wo betimi a apply ama na yeye enti wo ye politician na wo pese wonya panibi na wo di so no hwehwe nyansa akiri kwan nyansa no ani nyame Papa metua so enti ne ye srese ye ma ye ninda ho se mabum ewo afi election mu unumi nyansa obi bema usika mo kofa ballot box mo fa de katawani ensa unumi nyansa sanema no emba ye ninda ho Bible si nyansa mfitiase ene nyamsuo na wonnim nyansa nsunti no wonhu sa wo mmre aso wonhu sa wo mmre aso se nyame e ba be pagya etubo se ye be yot se nam ya wo kan ho asem wo be sa noma wo be fa wo be chew eti esikafo e be fa so e de yusu kwa o me fa so de yusu kwa eti we should gain wisdom we should gain wisdom o se ehunu nyansa se oman no ayo oman yemreni o yemreni a ye de be koenim broni amanya twenye hwehie ni Nigeria mpo entokwa ye breni se Ghana fo se ye be hu nyansa na eneme bia e de okun be ba election mu eneme bia efeso ye mpanimfo no nyame mo nyansa o mkasa mu o propose a enye atamdidie enye atamdidie na propose ba that na me ka say obi a oye campaign na obeka de oba obaye no eno na me yima metuma ba de ma no na ye obi oba o si we say there be ye mama nyame manye osuru nyansa ye kasa mu se de ye kasa kire oman no se de ye kasa kire ekuo bi ye hu se nyame nyansa no eni ye nkan se nyansa ne di ye nkan a ye kasa Yesu ene ye ban nia emma brene ye dai empa ye ho nkoda awaka sane emompa apa ye ka yansa ho asem na obi se yansa kra anything ni yansa kra den etumi eye emma uni pa da senu oni pa da sen bia wo wiase fita akola so be pim be si peni so esese wunya nyansa no ono na etutu ya namon odemayen nyansa kire odi awoye ni awonye na metie papa oswansa ya mano 5 minutes nembre ya de mano ya 5 minutes ewa adom Joy FM on 5 minutes then na otum ade yeye eno to ya mo mbre se embire we ya ade we then brain no what they then I will use for yabama obi 2 minutes nyamo de ba ye basa by 5 minutes no akovasa abatonyan yeso
because of 5 minutes per ayete man and it's me so yama membre then I meet ye also yama ombre then I would ye brain I had yama on the then I would ye what the bunk of petting and answer what they count of for bow embre and win ya and nyansa and win ya. We speak to politicians, we speak to MPs, we speak to presidents, we speak to opposition. Yeah, catch such no biara. Into politics. Today we just want to talk a little bit about Enoka Krase. Emrena wenya as a buying in power, a buying in opposition, or whatever. No, who say Emreka Kra apply wisdom to it. Apply wisdom to it. Apply wisdom to it. Thomas Danso Abiam, Nyami Unshrapa, or here live from Belgium. Kwajo Ebenezer, or also Esheye. If you teach a man, Nyamisha, is a boy bridge and a boluka. Adwado, so Esheye or Denmark. Nyami Inshra. Sa no so for Abuajin so or if you achim in resi. Nyami Inshrapa. Mama ya Mompire, you want to pray for this nation. Say ye breno, it will not elude us. Nyame Emma Embreno in Chaya Honko. Nyame ma Embreno in Chaya Honko. Ye boss empire, ye boss empire, ye boss empire, ye brenoas, ye brenoas, ye brenoas, ye boss empire, ye boss empire, ye boss empire. Pray for our in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, and what is so one we have our minds, Yabatway Abre Asso, I tell ready to be Bia. Vampire Mount Ghana, Abatwa Brimo, you want to lift up a voice. Vampire Mount Ghana, we will not lose. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kofi Mensah baby or say or here from Wembley, UK. Prince Opoku also here from Italy. Yeah, the empire bono baby. Yeah, the asking na baby. I feel na near den wankasa. Beba. Bishop, Doctor Yawusu Ansa. Baso. Beso Sofima. Ebe bompaye. Edi etwa to kra ma ye. Etiefo ye bompaye. Onyame won kronkron na pay yada wase. Unam wasam so asiese anapay. Yen paiba na pay say etiefo bia wo tie yen. Na ne bra so a onhu se ne bra so no. Awurade ma wonyansa wo de be hu se wo bre aso. Sa na ye bompa jo manga na hye wonsa. Abatu bre awurade ye de hye wonsa o. Obi bia na awurade obonofo be yusu no aye bribia nyansa ni awurade ye de umoja esisa nkofo no kwan. Wasomedwe ene ye sema Ghana. Wasomedwe ene ye sema Ghana. Ye bompa ma mampani ote so. Ye bompa ma opposition awoba. Awurade ye bompa ma nipa do wo ma gire nyina. Mo wasomedwe anhye wo ma. Mo wonyansa awurade yempa bibiate yempa okubiara yempa ntukobiara awurade so wasomedwe ba yenso a yebenti kunim yempa bode se anape show wanu nyam yempa bode se mo manga na awurade wasomedwe ni embutu yenso o na bia yebehia no yakase awurade wo na wahye ye na wase anape ame yetiefo nyina ewo Yesu Kristo di mu amen 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 ba ko bio amen.